nungguan sahur urang main ludo. Oh. Mungkin baheula atuh mah. Mungkin baheula. Jam seberapa ya? Salapan. Orang kene. Om pimpa alaihum gambreng. Siapa? Naon? Eta na 5 gitu. Kalau 5 orang nanti 2 orang menang. Itu teh boleh lagi semangat. Oh, milih. Orang yang biru ya. Tak apa gitu dia kan. Bareungit teh 5 teh. Ayo tuh. Hah? Iyalah. Orang naon? Orang biru. Tadi, Belum. wih. Sugan naon lah. Orang aneh. Nah, siapa dia namanya? Apa itu euy? Asun pun lagi. Supaya. Lain masalah asik ya sok kedeung. Ada tuh bang, pamor di obat nyamuk. Di mana? Aya dalam motor. Hah? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Kan obat virus, obat nyamuk. A few moments later. Bro. Kapan lu nanti kumaha tadi kita beli obat kamu? Hah? Oke lah mau tukang warungna nanya nyamukna geuring naon? Urang kudu ngajawab naon? Nah pilak, nah jadi beuteuh, nah riat. Emang ada nyamuk udah paun. Obat nyamuk atuh. Ah.